President Badem Jakaseng Hinyotrap Youth Council HYC ba Robert Jun Kharjaren ulong ba kabangi long kinoyelam kibabuon kibangi syakan no aki social media ba ka ipang med ban pen re tangkawe be kisamla tukan mau balada ngikwa bandan kano senyang na kabenta ka jat benre ngin sim baro kita bangin sim ya jing syakan no jing sya ben bante kan ro ka baskem yakini kintir ba Kharjaren ulong ha ka jing alang pentian smai kinongkit kam bathamai ka seng HYC Central Executive Council Josnam Aja Arkulai hadu Aja Arpun Rio Hakajing Sakhilang Kinangilam Barem Kaseng KMLA Bashakhat Snobha Us EM Kahima Maliam Bat Kimintri Nalor Kiwe Uba Kharjaren ulai jing mod ikinong kitkam bathama Bailam duba Roy Kupar Bakiwe Kitkhat Bakumno Bakidei Banlong Kibajai Banyine Hakajing Ele Bat Kajing Kiwen Ya Kajat Ben Rio Chong ka HYC ka khinin ko saw shop nilong kin kikam to kasang kuchin ni bitin smile de kin tulan harum shop nilong kin khot ni kin kam ko ra to kasang kepat ki samla ngelam ibra khir choma ko binbut ni kin tin ka lanang dalam syahmat ni ki samla kari tak cingkit real diklay but prinsip ke jala gajak ben real ni kolar skam bantai hok lem kenan din ya kari gajak ben real nyong trap dingba nyong trap youth council ai mo play nong thau ulam nanti but pencet bor ini hagi korban bless you ya ketika tim keputusan di dalam sekolah saat yang akan ai play dan tak kasih isi kebarin ya bawa kita kon jom keseng kita belakang Shirhem berpentelun ya kita jom keseng ni suban ai play ke bawa kinong kerja Roy Rem badan bok bawa ki nong kitam ke bersinti nang ni sekolah Pila pendan gajing snow atatin halani pila pendan kata gajing snow balik si kakam kebae ringet yang ala snow tu yang katahi kan lam lenti yang pinang ni semua kalungkor ke kapan kit nang ni sempat kanom ni kalungkor ke besuk ban ngadal kata gajing ke basket mengat bahkan ni tim ke bangsa simpi nang ni sempat kendai ke terhun kebenanglah menteri kembah susu ban yang isi lani isi ki baladep mangkapor nasat keren biya dah kabaong bangidon yang chief minister juga jelas ubelah pendek yang MBA kalau dia kenal kemudian ni dong yang jelas sekali juga sing ubelah pendek yang KBA berpenuh ngidon sebut ki minister ki balit ya ka jelah ka jogi kim sebelah pendek tentang kelas tem kita kelak berdialog yang jelah pi KSYC kebenar khasau khasandut tang di pelandem beli yang malo hidup dan dipot nang kai hidup dah sau saudara senang kira pastom lada kata di gamla berdialog lada kamla berdiadaya ka beriu ka jogi manupa wat nafsudu mesim pilabian karena dia pilabian constitution kepasak tang kemensim kejopi lampung tu seperang dia kumsipai dari desa tang kata bakajek riu kakmi nanti bakajing ai mensim kejonga ya hidung kakunhun kalau bawa nam sawat tadi wat nam sudu cikenet wat nam su kerja kejak riu kejongi kadang rengkat baki bangangan skem mapidanglah menteri ha nang ni sempat ngakin bok kepriang ya pi bangan tuai bahkan ni ketim ke banang ni sekemat pun sesimpi pinlah banang yang terisit hem nak buat report kindan pun kiban batai kuai ulung elok kindan pun kiban ai jengut dah kumi dah batai Pak Roy, Pak Hem, Pak Dengok kuai tang kuai ni sekolah orang
About hilong ni kumpul ngelam. Kan mau leadership is not about power, it's about responsibility. Kam jom ngelam, kam dari pangkawan dari pangkalungkor. Kalungkor pun hak bangkit nang ni sekumat. Kan dia kalungkor, ya kawan yada, ya kawan benet pensa, bangkit tiu kawan dia kurang di pendem, ya kibat, ya kijura, jom kerja lebih berapa. Lada pilas untuk, maka dia responsibility. Kan mau semua. Kekam tiba pihak pendem, kadang dia kabur. Kita sebelum sebun kiberu, kiban air saya pi. Maka kameram jom ngelam, hapelang kiba seluruh, hapelang kiba teristom, hapelang kiba yaine. Ban kiwe kita barok. Kidai kibadai banlong kumpul ngelam. Tang kawai ke jingai ke jimut ke jongan, kabang kuat ban air jimut ke pi ngelam. Kaya kata ka prinsipal, kaya kata ka nomrin, kabang pinggay yaladi mungkin ngelam. Kadang tak boleh kita boleh teruskan. Buat kata di kejinit di hari berjaya. Samlawi hakum kini kepor, hakum kini gaya. Kalau dalam kejin suatu bakal, bagajin isi bari jadi kejin diri. Hoi, kalau benda kejin sering, hari kenal. There is a difference between the patriarch and the races. Dan macam itu. Ladangnya aku gunung elam, namialam yang terhubung ke bapa ajar tu disamla. Dah kata kaji isi ia kiberiu, ngadomnut berpan bor boleh bernyalam naik bor. Atau boleh mengingi mani pun naik bor ini mungkin tombor itu. Boleh naik bor ini berniada, berpendek bisa, berpentiu ia kejong-kejong. Lip ia lagi dah kejingi diri. Bu ia lagi yang musim dah kejingi hari buat dia hantar boleh hubung kau undang lengkap bagi kita ngalam buat undang lengkap ni kerja. Kerja berdua jongi kahikaya ni mengilong ibru ke batin berdua ke boleh batin ku tukar buat kita ramai ya. Kebawa ketin baru kaspa domhong tadi usembai tu kejing sniper soha naik lengok akan yang sepatu. Kumba kuntah yoi kuntahi kan lengok. Nasutu berbiang kita sipuman kita kat jomi. Kibati ya kilati itu penting dalam itu ko berkatu kakuat kepada berkelikan di bunsin ini. Kebong hidup seluruh, way ini hidup seluruh, way ini kita dalam. Jom reject tu nakalan buang bagi naga kinum salim hakatma tu betul iman relasi in salim hakatma tu juga kiban pendam kiban thong kiban yalam dan air hisim tadi ino yang tadi kibun ilama pun kibun mereka kata dengan tes lapik yang hari lami pikir yang ini kot abadan dan klip kata akan dites apa pinsan mat mana semat bak nangitkan bakum kino ngalam kan mau pemai bahwa banditan kita apalah penting di hari berjaya terasa dari tambah suseng ini seng kalau yola atau bentar buat suki pesuki yang lak muda bahkan ini kerti kepada bentar ngayen hang ni melibatkan burung kejingalo ngai syukoi nam walau tadi mengelak pola songtai mutasi masuk air burung yu bau lalak berpulang jangan syukat di kumdi ku pangalong mentap bahadu pangadala ban simpi yang kena kata kum presiden nampak ngaseng yang terpadi ni nang baru dengan air kejing khakti kapajau yang menolak ya kajat beliau nyautrap lembaga nyautrap youth council nekong deshaga aingo yo boleh try kenra belak terleti reseng hakini dikendai kali sedap nadu bangila seng ka haus dan aja khasa yang melak bedlet bangila roy hakajing bunba ban inget ko bagi khot to kajat beliau nyautrap sakhi ya kajing trekam de reseng lembaga kini sedap kibaladam bat hadu pentang ni
kani kani keski kabangi kum kinoi la ngin shin ya karai ramba ban tre khamha na kabalong mansha ban thau pun thumai kumno ban kersiu ban kentiu ban sandur ya kacan ru nyom trap kabiye ka jongi abang apai shaladi shimer ngamla kan pun ba ka jing kuble ya boro ki khot jong sai ladu ki yonet ki circle ban ki paranoilam ki bala iben ban terang ya kan ngalung ko ka bakhya hanga banong tau president rangba jong sai na ngai ban ngatetik na bagdei kalengkor ka bakhya haduk kata dengan ngai ko jong kapur ba mobi baro ki paranoilam ka sisi bat kisipai na kiyode bekisar ke beper hakle saudau kabriu de utra pin ai ya kati kamban kadiam de pi bangala ban puteng lane ban pentulo di kisalan ke trekam ke seng hakini Islam bat kipor kibat sawan na syamru kene kabu ban ai kumle kembang itu gid hot jong seng kibala shongkhat oi pila shongkhat ke seng dingin pat ba kemensi ko jong pi tandon ringkap bagi keseng akipor bekisni ki bansawan kidenjan ki babi lambu kinyaisa akisla ka history jong keseng bagrule si jong kaja kumriu nyuma pila shokha ndreng nyai panbut panjikot nabi halo ki babu ki mat bagi isu akipor bekisni ki bansabut kali kalengkor yang kepala penkit kana kalau membakia ada kata-kata bak ngakermen bangangak bantri kamha bat kamjanai susu nak abang kalau putri kemudian sekretari di pasai nganget kalau bersiap na jalan jauh tahu lakam tu jingkit klik abang asngap di jingkren jauh noilam pada syarkat bikin noilam di Broharut bak Peter bak Robert mensuan asusting kakam nama nabat kemudian sekretari kebuang ketin away the buck does not stop here stop there ada don jingge bership yang lain di Malaysia nane presiden Rangba dengan suatu membentang atli isni kejudok turut mengapa hak jingge nadu pada sekolah nadu pada tempat kalau nani suami exam semester exam lagi kinu exam masih pangsit RC suami exam bakali ke jawab yang membentang RC suami ketika ke program komputasi nomor pada ke suatu bagi di lain sistem kita jika cuma ada sinan bat ke presiden dan naik exam ya kaya bangga alam boleh kata cakap ngamen balesi kali ini nama hadir pelapas ya kalau kerja kaan 4 Juli ada exam kita jika hadu boleh khidmat tentang berjumpa berjumpa surga berjumpa boleh exam dan mereka ni exam dia si kapan tes yang kata jinglah dengan aku dalam bangun di meja di dalam kibala elam yang seng hakini kiprab ngai di Islam kibala dan dia itu kejingisi kebakhya kata-kata yang kebawa lebih opor mengobat ujian sekretari dasi lada don kilo cike bagi jingkri kibaya nasyong be don presiden ujong yu malah berjumpa dengan jingkri kebala kali yang haduk dengan bahkan tentang kalau nangis syakmat yang lupa kano badang don jumpa bangai jumpa iki jingkli jompi khamta be perlo nong pathai kubo le nong kubo dengan apa baik kim kentu kempang jogi no la bangai tu bala kim don makaseng re kijing ai buat jongki kin ai bangsin bakin ai jingbot jongi yangi hakini ki Islam di bansawan larengi pai yaki isu jongaseng kidon sibul kibagi dang yakun adu kanil khidmat bat kidon belimba kibagi dang hak pun hakini Islam di bansawan ilakhin ilaksat kuseng hakini indai di Islam yang kaya di kawai dengan cingam lut jong kajan riu kumala kren lagi noilam keladai lesi hak jingbut cepet hak kebetulan kau mengilajok ilala ban bor yang soalkan bahkan pas dengan resolution ilala ban bor yang ayin do bartawan dan kawai ke jingbut bahkan rakyat resolution Abu Assembly dengan jingnya pun kampat pun naman impak yo yang
jing alut ko jongi ban menteri kam yang takaan INP hakani ke jelas na syemro yang kani kamu ban kani kendi ban ai kita ka kubur ke bajang so menteri rampak jong jelas sek kedua menteri ke jongu ban kunjuk ru sekin ru phongun yang kani jong indor marthawa bakat kam ka pi kam pat kun tak jing pas resolution dekat kam hak jing sisa ke resolution kadai tak jing sedang jong jing yakin jong sorkar jelas kakak kerangsa nama pihak berdua pihak berle berpenting kena berkesorkar yang akan serap bangai yang ini kecing anggut jong kacat kedriu kabang ina anggut mentah bagi pokok Islam ban datang kawai ka kumunoi lam ya singin sangai kran di jing kran di isu di buat atau di buat ramah ban penting ya jing kran jong so ngakman ni dia mat jong dari isu bergerak dari sini, kita kejeng menurut kita jenguk nong yang ini saya berkunjung yang asal. Kejeng ayat musim presiden bangsa Shifty pada ngilang borok, tentu yang di supaya jom seng begini pertaya kan. Slogan sing terus berat Islam paling masyimro ikan ikan san ka weni kinoi lam tungi bakda sebab jing kendrai no jing kendrai jong rap sa ka ri jongi bau darung ni putri dan ni po cha itrubier jong ka jong trap Masan Shifty kubu presiden di masa yang bertinggi kenduk wala kampas day ke sesi kapa pura biladon ke timur pakung keseng ni hapan Shifty ya bumi udrap sebelah rung hang ni rajat kedua berjungi kepala penjat ya shibun kilong yin pat ingat ba kecingnya pun persya yang ujung senior kamdeng tak jom sorkar mereka don kam kecingnya terelang jongi lang kiseng balang kiseng nyam kijaka kulir ki borsnong bat barok ki pat ba nong shong shong ngah kentu ya ki sipai jong ke choi si ki badon man ki unit ki circle ki shnong ki thau jong pi ba pin shim ya kani ke jing jele jong drop